Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa. hai kajut bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa. Hai kajut bedah. Watakasahu, watakasahu. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa. hai kajut bedah. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa. hai kajut bedah. Watakasahu, Watekasahu. hai ibu bapa yang mantap dengan hai kajut bedah. Watakasahu, hai ibu bapa yang mantap dengan hai kajut bedah. Watakasahu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Wah ini nih pokoknya ini muka-mukanya nih. Semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kita mau bangunin tahu langsung. Come on. Ya Allah, sekira udah meluangkan waktu ya. Sama. Alhamdulillah, Masya Allah. Ganteng kali ya bang kita nih. Saya kira tak kurang ya. Siap. Siap. Jadi gimana nih, hai ibu bapak? Biasanya kemarin sama Puja. Pagi. Ayo. Oke. Mana ini yang bangunnya? Enggak. Enggak, hai ibu bapaknya berapa kali dulu? Satu kali. Kita satu kali, orang ini satu kali, terus kita langsung tarik bulan Ramadan, bulan mulia, akan merekan tajak puasa. Cek. Ini ada teksnya, ada. Sama teks, Shoki, teks. sama Shoki sini. Shoki teks ini. Hai ibu bapak. Ya. Shoki teks. Ibu bapak. Ya. Hai kajut bedah. Nah baru second tuh. Hai ibu bapak yang mendengar, hai kajut bedah tegasa. Ibu bapak yang mendengar, kajut bedah watekasamu. Oke. Itu aja. Enggak, kita nggak lama nih. Oke. Oh ya, oke. Yuk. Mana Shoki? Dari dulu dong. Ini Shoki. Lalu kasih space nih buat kameramen nih. Yuk. Kasih space. Oke. Nih dia. Nggak usah, habis sini aja. Sampai sini aja. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di kampung Merawe, Kajut Bedah, jom kau menunjukkan bapak pet lewat 28. Wateji Sau. Hai ibu bapak, Ibu bapa, ibu bapa. hai kajut bedah. Hai ibu bapak, Ibu bapa, ibu bapa. hai Kajut Bedah. Watakasahu, watakasahu. Hai ibu bapa, Ibu bapak, ibu bapak. hai kajut bedah. Hai ibu bapa, Ibu bapak, ibu bapak. hai kajut bedah. Watakasahu, Watekasahu. Hai ibu bapak yang mantap dengan hai Kajut Bedah. Watekasa. hai ibu bapak yang mantap dengan hai kajut bedah. Watakasahu, tak Pesumbu, pesumku, angan juta padu, ngan
ibu bapa, hai kajen bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajen bedah. Wateka sahur, wateka sahur. Bulan Ramadan, bulan mulia, jantan nyalakan tajam puasa. Bulan Ramadan, bulan mulia, jantan nyalakan tajam puasa. Baju sahur, jangan tenaga, singo lehus, berita kerja. Baju sahur, jangan tenaga, singo lehus, berita kerja. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajen bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajen bedah. Wateka sahur, wateka sahur. Kamu ulangi si kode, ibu-ibu, bapak-bapak yang nah di kampung Berawet, kajut bedah, wateka menunjukkan bapa put lewat leplosa, wataji sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Zaki. Masya Allah, Masya Allah. Jam berapa imsak? Kita instaknya jam 5:10. Oh iya. Jadi itulah. Biar langsung sahur kita ya. Siap. Yuk foto bareng yuk. Gimana bos? Bentar. Ini bentar. Ini satu kebanggaan. Nanti kalau pengalaman saya Siap. Komat nih. Sakit dong kita berjumpa. Oh iya, main di majelis. Ya siap. Kenalin nama Habib Masya nanti. Allah dengan senang hati. Ya. Ayo bareng-bareng. Nyiptain lirik itu siapa? Ini. Nah, ini dia. Ini yang nyiptain lagu sahur. Iya. Luar biasa. Amin. Nih semuanya, makasih banyak ya. Sama-sama semuanya. Luar biasa. Ya, sampai ketemu lagi ya. Ya sama-sama. Makasih banyak pikiran Bang. Ya, tadi jam 5 ya. Ya, sampai ketemu lagi. Masya Allah. Ya Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buka aja dan. Kawal. Buka jalan.